أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى بزغا قرآن الكريم ده يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم دي. Yani ey iman getirgen bendeler, sizge elikkege ümmetlerge kilgen kebegük, elikkege kavimlerge jiberilgen, anlatılgan kebegük, sizge de uraza tutu farz kılındı, tiyiş bulundu di. Ayyamen mağdudet, sanavlı günler. Yani sanavlı günler degende, yeki ol 29, yeki 30 gündü. Qaysı ayınısın? Nindi ayda bu degende şehr Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an huden linnâsi ve beyinetin minel hude vel furqan di. Yani o şehr Ramazan'da, Ramazan ayında Allah subhanahu wa ta'ala sizge şuşunu farz kıldı, tiyişlik kıldı. Ol vakitte ni için şuna kadar Ramazan ayına Allah subhanahu wa ta'ala iktibar bire degende çünkü اَلَّذ۪ي اُنْزِلَ ف۪يهِ الْقُرْآنِ Allah Teala'nın sözü indi, dünyaya geldi. Leyletül Mübareke'de yani Şaban'ın 15. kişisinde Levh-ül Mahfuz'dan dünya kuguna Kur'an-ı Kerim jitkirilip, Allah Teala'nın sözü jitkirilip, ayet şu dünyaya Ramazan ayında yine başlıyor. Hem indi şuşunu Allah subhanahu teala bizge bir rahmet bularak Huden ve beyinetun minel huda, doğru yolunu ko'rsata turgan, şol doğru yoldan nişik barga keraklikni anglata turgan, hem izgilik bilen yavuzlikni ayırıp ko'rsata turgan bir furqan bularak Kur'an-ül Mecid izgi bulgan, Kur'an-ül Kerim doğru yolunu ko'rsata turgan bir Allah subhanahu teala'nın sözü indi. Şuna göre Ramazan ayında Allah subhanahu teala ayyamen mağdudet sanavlı günlerde yani nice gün ekenligini sanağız, biligiz, öğrenigiz, hem şundan sonra uraza tutuguz di. Ramazan ayı Allah subhanahu teala tarafından bereketlengen bir ay. Recep ayı Allah Teala ayıydı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şaban ayı benim ayım, Ramazan benim ümmetimin ayı. Niçin Recep şuna kadar Allah Teala'nın ayı da, Şaban Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ayı, hem Ramazan bütün ümmet ayı degende Recep Allah subhanahu Teala'nın birgen rahmetlerin şeşe turgan. Tofrakka biz nişik urluklarını şeşip, ondan sonra nişik su bilen suğargan kebek Şaban ayında mesela su bilen suğarabız. Soğuk bilen suğargan kebek, yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge salavatlar bilen, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge qarata onun sünnetin üzümüzde canlandırıp, tirgizip, jiberip, Ramazan'a hazırlanabız. Hem Ramazan'da şu Allah Teala özünün rahmet urluklarını şeşken Recep ayında şeşti ise de Şaban ayında şu suğarılıp şatıp şaktı da Ramazan'da bir onuş verip başaklar kebek, alma ağaçtağı almalar kebek, yeki şiye ağaçındağı şiyeler, ülgürüp gelgen şiyeler, yeki başka türlü jimişler, jilekler kebek ülgürüp gelip, şuşunda Ramazan ayında biz jiyabız. Nindi jimişsin, nindi jileklersin ol degende, çünkü Ramazan ayındağı kılgan bir gamel gıbedetin senin 70 tapkır, 100 tapkır, 1000 tapkır artığırak bulu mümkün. Allah Teala özü bilişi, Allahu alem. Köp mecir savabın bir eşek. Eğitip bitirgisiz. Kıl bir izgilik, sen Allah subhanahu teala 70'i bilen koytara. Eğer de sen bir farz namazını okuysan iken 70 farz namazını okuyan kebek. Eğer de bir sünnet namazını okuysan iken senin indi ol farz namazı derecesinde, vacip namazı derecesinde kabul edilir Allah subhanahu teala tarafından. Nefil namazı kılasın iken ol sünnet derecesinde bula. Teravihini korasak. Sünnet muakkede deyip sanala. Teravih namazı. Tüngü namaz. Kıyamul leyl deyip atala. Tünne ayak ura turu deyip atala. Mesela teravih namazı. Yani bu vakitte, başka vakitte biz onu okusak ol nefil namazı bulup durganda. Lakin Ramazan ayında sünnet muakkede, vacipka yakın bulgan.
bir gamel gibadetke eylene. Subhanallah deymiz. Allah'a şükür, maşallah. Allah subhanahu teala bizge şunun kadarek izgiligin bire, şunun kadarek rahmetin bire. Şu Ramazan ayında alayına da tügül Allah subhanahu teala kadir kişinin izleyiz, tabığız dey, kütügüz. Evliyalar, salihler, izgiler eğitken Peygamberimiz Aleyhisselam'ın üzerinin tarafından da eğitilgen bir söz var. Mümin Müslümanın her türlü kadir kişisi gibi bulurga tiyiş. Tünne uyav bulurga tiyiş ol. Nişik uyav? Tünne biraz uyanıp, tünnin ortasında uykundan turup, 2 rekat namaz okup alsan, taharet alıp, o vakitte Allah subhanahu teala karşında sen kadir kişinde ayağıra turgan, ayağıra basıp turgan kebek bulursun inşallah Teala di. Yani ecir savabı şunun kadar köp. Lakin Ramazan ayındağı, yani songu 10 gününde izleyiz anı. Songu 10 gününde taba alırsız deyip Peygamberimiz Aleyhisselam eyte. Şu Ramazan ayındağı kadir kişisine eleksen, nerse di Allah Teala Leyletul Kadri hayrun min elfi şehr 82-85 yıllık ömrün nende artığırak şol bir kişidege kılgan gıbedet. Ya Rabbim, nindi revişte sen özünün mümin Müslümanlarına, özüne gıbedet kılışı, özünün kullarına, nindi rahmetinin, özünün lütfı keremini jetkiresin. Ya Rabbim deybiz. Eytip bitirgizsiz. Sen namaz okurga öğrenip kilesin mi, okuyalasın mı, yok mu? Bas, tutun, eyde, birge uraza tut Ramazan ayında. Koşul, şu tünlerin teravihqa kel okuyabilmesen de, şunda bütünüsü bilen birge qabatla, olar rukukka gittiyse, sen de rukukka git, secdeye gittiyse, sen de secdeye git, Allah Ekber deyin, Subhanallah deyin, velhamdülillah deyin. Allah subhanahu teala seni özünün yakın kulu iteşek inşallah teala. Ramazan şu kadar bereketli. Ramazanda biz Allah subhanahu teala'nın kuşuğu boyunca sanavlı günlerde rızıktan, helal bulgan rızıktan tıyılıp durabız. Mümin Müslümanların gadetleri bir heybet. Çünkü onlar haramga kirişmiler. Haram çünkü onlarga bir zarar kitire. Haram ut gibi jandıra bu dünyada. Lakin Allah subhanahu teala mina tağında özünüzün gıybedette ihlaslığınızı, takvalığınızı korsattığı için birgen, men sizge bölüp birgen, mangay terigiz bilen tapkan helal rızıgızdan tıyılıp tura alasız mı dey? Lebbeyk Allahümme deybiz. Sen nerse buyurasın, ya Rabbim, emir kıl ya Rabbim, karşında, sen kuşkansınken öteybiz, lebbeyk Allahümme lebbeyk, la şerike leke lebbeyk. Senin bir ne dediğin dersin yok, sen yine emir buyuruk kıl alasın ya Rabbim, buyur, eyt, nerse işlerge gerek. Helal rızıktan tıyılıp dururga gerek mi? Tıyılabız inşallah Teala. Kıyaş batkança kaderi yalgan tağından tutunup, yani sahar vakitinden tutunup, kıyaş baygança kaderi biz rızıkından tıyılıp durabız. Su içmeyiz ya Rabbim. Sunu helal kılsan da sunu içmeyiz. Tüzebiz. Niçin? Allahu Razzak, Allahu Müstean, Allahu Rahim. Rahim şefkati bilen cennetke kirteşek inşallah. Ol bizge yardım etüşü, ol rızıklandırışı. Allah subhanahu teala ol bizge latif, yumşak, kerim Allah subhanahu teala. Nişikte bulsa bizni tırışa, özünün rahmetine, jitkirige, cennetine kirtirge tırışa. Allah subhanahu teala ey kullarım dey. Siz mine vaqda berdigiz, elestü bi rabbikum vaqtında, el-misak vaqtında da. Biz dünyaya kirgeç, tenge kirgeç, sen bizni tenge ornaştırgaç, biz şu ten bilen can beraber birge bularak, birden bularak sana gıybet kılırız, şehadet kılabız. Kalu bela. Elbette ya Rabbim, sen bizden Rabbimiz. Biz sana şehadet kılabız, sen koşkançağına yaşayız deyip eyttik. Şuna göre ya Rabbim, sen bizge nerse buyurdun ise, nerse emrettin ise şunu üterge turabız diye mümin Müslüman kişisi. Elbette indi kaybırlar hayleledi de, el-misakta da. Onlarga nerse diye Allah subhanahu teala. Ve mekkeru ve mekkerallah vallahu hayrul mekkerin. Haylelemek buldular Allah Teala'nı. Lakin Allah subhanahu teala bütün kişinin nerse hayleyeşek, nindi mekirlikke kireşeğine de aldanık bilip durar. Çünkü ezeli başlangıcı bulmağından birli Allah subhanahu teala takdirleri bizni kılgan. Kimgedir özünün yakınları, evliyaları bulurga, kimgedir Allah Teala'ga gasi bulup,
bir g'isiyanchi bo'lib, аңа qarshi chiqib, teskarilanib, Alloh subhanahu va taoladan jayovlik qochgan bir banda bo'lirga nasib etgan. Alloh subhanahu va taolo mana shunda sınay. Sen dürüsünden, şundan da ihlasma. Allah Teala'ga şanasınmı? Yoki endi sen o'ynab kulib gina yuraysanmi? Ayda mana hozir uzun kunlar, qisqa tunlar. Kuni bo'yi sen ashamay tur, ichmay tur, halal bo'lgan xotining yonina bormay tur. Halal bo'lgan ering yonina kelmay tur. Ham düzelesin. Tünlerin ayak uratur. Qisqa tün, bir qisqa, teravihinde okurga kerak. Teheccüdünde oku bilgürge kerak. Seherinde aşa bilgürge kerak. Hem indi irtegesin işkede barga kerak. Mene Allah subhanahu teala nişik sanıyı bizni. Düzelebiz mi? İnşallah düzebiz. Nik? Allah teala şulay koştu. Ağır bulmaz mı? Oraza tutup ülmebiz mi? Oraza tutup bir ülgen kişi tarihte yok. Hatta birgine kişini de tarihte getire almıyorlar oraza tutup öldü deyip. Namaz okup, namazın ağırlığına şıdıya almışa ölüp gitti degen birgine de tarihte vakıya yok. Elbette eceli kilip namazda secdede vakitte ölüp gitken kişiler bir hesap sanap bitirgisiz. Allah subhanahu teala şu Ramazan ayına ezirlenirge koşar. Ramazan ayında elbette aşağı işüden, özünün halaline yakın kilüden, yani cinsi münasebetke kirüden tıyılıp duru bin birinci yıl Kur'an-ı Kerim'de hem Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sözü bilen bilgirtiler. Lakin Muhammed Aleyhisselam şundan sın anlatıp gitti. Bu vakitte ey ümmetim gaybetten saklanığız. Kişini hüküm etüden saklanığız. Kişi turundan aşar söz, iftira, buftan, söz yürtü, nemimeler, yalgan, yalalar yağudan saklanığız. Hatta indi, eğer de sen hakiki mümin Müslüman ikensin, Muhammed Aleyhisselam'ın edebini yüzünde buldur indi. Ramazan ayında bulsa da, seni sügeler iken Allah'a şükürdün. Sen akıl kütereler iken karşı çıkma. Niçin? Çünkü bu لَقَدَ خَلَقْنَا الْاِنْسَانِ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمِ diyen yukarı derecedeki Allah Teala'nın halifesi bulurluk derecedeki bulgan adam balası şundi bula. Et üredip irmiyol. Nindidir bir naşar yılan yeki şayan şağa deyip ul da barıp yılanını hem şayanını tişlep durmuyol. Gite ol, qaşa anın işi jirden, naşar jirlerden. Şuna göre gaybetten qaşırga gerek. Gözlerini saklarga, kulaklarını saklarga, dillerimizni saklarga teyiş bulabız. Ayaklarımızı, kullarımızı, gözlerimizi, kulaklarımızı, bütün ağzalarımızın da Allah-u Teala koşkan, Allah-u Teala riza bulgan. Allah-u Teala riza bulgan gamel gıybettegine kullanırga teyiş bulabız. Günü tünü namazlıkta oturup durup bulmayı bitti kaybır kişi ayta. Dürüst. Günü tünü namazlıkta tesbih tutup otururga bir kimde koşmayı. Bir to'xtavsiz Qur'on kitabını tutup o'qib o'tirga bir kimde qo'shmay, sening ishing bor. Kunlar bo'yi ishingni de xizmatingni o'targa teyish. Lekin nishik? Ishingni bismillah bilan boshla. Ishingdan kela turgan ajri, xizmat haqqi sening Alloh Taoladan keladi deb angla, bil. Şuluk vaqtda hurmat et, işte senga bir kimdir senga yetakchi turib qo'yilgan ekan, hurmat et. Chunki sen yetakchiga bo'ysuna bilmasang, sen Alloh Taolaga bo'ysuna olmayacaqsan, chunki sen bo'ysuna bilmaysan. Hizmetke kirgensin iken, hizmet ne için bizge verilgen? Rızık için mi? Yok. Rızıkını helal kılır için elbette bir ölüşü, lakin hizmet bizge verilgen. Sina özünün üstünden koyulgan ölül emir degen, citekçi degen düşüncege boysunurga öğrenir için. Sen ona boysunurga öğrendin mi? İmamga boysunurga öğrenesin. İmamlarga, galimlerge boysunurga öğrendin mi? Olu derecedeki şu galimlerge boysunurga öğrendin mi? Yani onlar koşkan yol bilen, ehli sünnet vel cemaat yolu bilen barırga öğrendin mi? Sen Peygamberimiz Aleyhisselam'ga boysunurga öğrendin. Men yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. Peygamber Aleyhisselam'ga boysundu ise ol vakitte indi nersedi? Baratik Allah Teala'ga itaat etti, başka bir kimge tugildi. Nindi derecede Allah subhanahu teala bizni bu turmuşda özüne gıybedet kılırga, özüne yakın aytırga öğreti. Rızığını aşağında bismillah. İge kaytıp kirgeç bismillah.
Assalamu aleykum ve rahmetullah. Elhamdülillah. Qayğı kelse sabır bulabız. Şatlık kelse elhamdülillah. Gajeplensek subhanallah. Allah Teala'nın bir nidedir mucizasını görsek la ilahe illallah. Bir türlü bizge yerdem keldiyse Allah Teala'dan şükrullah. Allah'a şükür deymiz. Her bir nersede. Mene senin günü boyu ibadette buldun. Kişinikine etme, kişinin işine girme, kişinin gıybetine girme, kişinin namusuna etme. Bütünüsü şuşunda jiyla toplana gündük ibadet buldu. Bigirek de urazada Ramazan ayında. Ramazanın eşik tuturga degende taң, yalgan taң yaralgandan birli başlap. Yani iki türlü taң var. Yalgan taң var, seherinin tamam vakıtı. Ondan sonra namaz kıratırgan vakıtı rast taң. Ol indi bizden kalendarlarda namazın vakıtı meşitlerde okula deyip yazılgan. Ondan alda okurga yarayımı degende seher vakıtından tamam bola. Ondan aldan okugan, eli seher çıkıp bitmegen, eli tügel namaz vakıtı gelip jitmegen vakıtı. Hafizu salavatukum ve hafizu salatul usta. Bigirek de namazlarınızı saklağız. Bigirek de orta namazlarınızı saklağız. Seher vakitini şuna göre burun-burundan 2 saat kıyaş çıkırga kala to'xtatabız. Jay günlerinde, hazırki vakitlarda bizning quyosh hatta qizillig'i da ketib bitmay. Nishlargasin? 2 saat. O vaqtda qaraymiz. Kimdir aytay hozir shunda oshar, shunda namoz o'qi. Yo'q, bir necha vaqti bo'lirga tegish. O'rta vaqt bor bizning. Yoz, kuz bo'lgan vaqtlar, qish bo'lgan vaqtlar. U vaqtda nechik o'qiymiz namozni? Vaqt bo'yicha qaraymiz. Ham shunda saharni tamom qilamiz 2 saat. Quyosh chiqirga 2 saat qolganda. Qaybirlar aytay namoz boshlangancha qadar asharga bo'ladi. Urazasiz qolding. Afo etingiz. Agarda kimda kim shulay ishlaydi ekan, kimda kim masalan sahar vaqtida namoz o'qirga qo'shar ekan, namozsiz qoldira. Namoz vaqti kirmagan, namozdan vaqti kirgancha oldin o'qilgan namoz tugul. Sahar vaqti tamomlangandan so'ng namoz vaqti kirgandan so'ng sahar qiluv uraza tugul. Biraz ciddi bo'lirga kerak. Bunday fatvolar bergan kishi Alloh taolo qarshida nechik javob berir? Qaysi kitobdan ko'rasan, qaysi dindan ko'rasan? Türklerin imsak degan vaqtini shamalab qaybirlar ishlar. Imsak degan vaqt sahar tamam degan vaqt. Onda da nahar tuzatdilar. Bir vaqt hali boshqacha edi, hozir boshqacha tuzatdilar. Saat yarım qoldirdilar namoz kirarga. Imsak vaqtini tag'inda aldanroq bitirdilar 2 saat tiresinde. Yoki anda boshqa tür kalendar deganda qarab, bu kalendardan qarab, g'arablardan qarab, turklardan, Pokistonlardan qarab yurib bo'lmay, biz bu yerda yashaymiz. Bu jirlikte, burun-burundan kelgan bir g'adatimiz bor. Shundan so'ng sahar tamamda, kimda kim saharga turib ulgura olmadi de, masalan, nishlarga deganda uylarga qadar biz niyatlarga mumkinligimiz bor. Yoki kechdan niyatlasak-da uylarga qadar biz endi baribir niyatladik, kechdan o'q niyatladik. Tutarganmı tutmasgan men oshab ulgurmadim bitti qaybir kishi. Oshamasang bu kim aytganda sening probleming. Lekin sen urazani tutib bitir. Yo'qlama. Mensiz bo'lma, g'aflatda yo'qlab yotma. Uyanirga tirish, budilligingni qo'y. Og'irgan, ishdan qaytgan anglaymiz. Oshab ulgurmading esa tutasan, og'ir bo'la. Lekin tut. Ondan so'ng yengil. Şu vaqtda quyosh baygancha qadar tussang, Allohga shukr. Alloh subhanahu va taolo rahmatin berar, rizqin berar, suvin berar, halalingni berar. O'zine yaqin ayta. Ruxsat eta. Üçüsünde. Lakin qolganlarin ruxsat etmay, g'aybat, bo'fton, namima, ya'ni so'z yurtu, kishini hukm etu, kerak bilan namusini atiyu, kishini talov, urlov, haromdan ruxsat etmayansin, g'aybatlarini boshqalarini. Kuni bo'yi, umr bo'yi ruxsat etmay. Shundan so'ng endi Alloh subhanahu va taolo bizga oy bo'yi necha kun bo'lar, onun için qayshan boshlarga, qayshan tamomlarga, onu da shamalarga kerak. Allah subhanahu wa ta'ala atiqullah va atiqur rasul va ulil amri minkum di. Allah Teala'ga itaat qiling'iz. Muhammad sallallohu alayhi vasallamga itaat qiling'iz da, saylanib qo'yilgan, ustingizda bo'lgan imomlarga itaat qiling'iz. İmam minanı saylamadım di. Sen saylamasang so'ng
Көпчілік жәмәғат қойған, мүфтиі бар, қазии бар. Өзі біздің Татарстанымызда мәселен, біздің белгіленген мүфти бар, белгіленген қази бар. Алар хүкім шығаралар, фәтвасын берелер. Фәлән күнні жәмәғат уразаға кірәбіз. Қайбіреулер айтты, мен кірмеймін дейді. Кірме. Ансы сенің іш. Сен жауап бересің. Екі түрлі жауап бересің. Біріншісі, мүфтиде, қазиде, алар өздерінің ғұламалар, шуралары білен санап шығарып, белгіленген күнде уразаға кірәлер. Ғайетте белгіленген вақытта кірәлер. Шул вақытта сен бір мүкләк сарық кебек шетте қалдың есе, бүтін жәмәғат бірге болған вақытта сен мен анда яшәмеймін деп, алар білен бірге бармайым деп айтасың екен. Мен Сауд Арабстанына еріп барам, мен Пакистанға еріп барам, мен дегенде түріклерге еріп барам, яки башқасына еріп барам деп жүресің екен. Біріншіден Құр'ан аятына хилафлық кетірдің, Алла Тәләнің үліл әмір минкум дегеніне итағат етмәдің. Бихисап хадислар Тирмизиде, Ахмад ибн Ханбалда, Султан турында, әмир генә түгел, Бухарида әмирләр турында килә, Муслимдә әмирләргә ничек, әмирне султан иттереп күрсәткән хадислары бар. Аларга буйсынмасагыз нинди дәрәҗәдәге сезгә авырлык килә дигәнне күрсәтә торган Пәйгамбәрбез сәлламның әйткән сүзләре бар. Шуңа күрә алар билгеләр. Кайчан уразага керергә, фидия күпме, фитра күпме, закат күпме, алар билгеләр. Аларны тикшерергә, аларны ревизировать итәргә безнең хакыбыз юк. Башкалары без аларга буйсынган. Шуңа күрә алар җавап бирәмсең, бөтенебез дә җавап бирәбез. Ләкин Алла Субханаһу ва Тәала каршында алар белгеләнгән, аларны без сайлап куйдык. Машинада барганда, маршруткага яки автобуска утырсак, мен бу шоферның артында утырып бармыйм. Мен өзем дә рульга ябышыйм әле дип, рульга килеп ябышып, шулай бер 2-3 кеше шофер белән бергә рульга ябышып бармыйбыз бит. Барсак нәрсә була? Беренче багана безнеке. Шуның кебек биредә дә. Шуннан соң уразаны тоткан вакытта нәрсәләр буза дигәндә тамактан киткән. Шулай инде Алла Субханаһу ва Тәала тыйган бүтән нәрсә, мәсәлән, ир-хатын мөнәсәбәте, булар бүтәнесе дә буза. Белә торып бузсак. Ниятләнеп. Әй, бер нәрсә дә булмаса әле дип, син бүген иртәннән Кояш байганча кадәр генә түзәсең дә, шуннан соң рәхмәтен алыр идең дә, тегендә савабын да югалтасың, бер көн каза кылырга тиеш буласың, һәм 60 көн бер тоташтан кафарат кылырга тиеш буласың. Ягъни шуны чистартырга тиеш буласың. Синең киемең яки аяк киемең яки үз киемең бер нәҗискә, тирислеккә төшеп, пычраклыкка буялган кебек син шуны чистартырга тиешсең. Бер көнгә бер көн каза һәм 60 көн кафарат. Алла сакласын. Әгәр дә инде ялгышып булса, Алла Субханаһу ва Тәала Гафур Рахим, уразаны тотып дәвам итәсең. Күңелеңдә шик бар икән, ул вакытта тотасың, бер көн каза кыласың. Әгәр дә инде шушындый бер килеп чыккан күңелеңдә шикләнәсең икән, ләкин айрым кайсы көннәрдә, мәсәлән, мен ашап җибәрдем, мәсәлән, дару ичеп җибәрдем, мәсәлән, давлением күтәрелеп китте, шикәрем төште. Хәтта шикәр авыруларына киңәш тә ителми әле. Чөнки авырулар көчәеп китүе мөмкин. Шул вакытта мин нишләргә тиеш? Даруны каптым. Уразамны нишләргә хәзер? Уразаңны тотып бетер, кардәшем. Ләкин шуңа бер көнне син инде казада кылырсың. Чөнки өстеңдә калган. Ләкин бу көнгә уразаны тотып бетер, даруны каптың. Бүтән кеше ураза тотканда авызыңны шапы-шапы китереп, ашап ичеп утырма. Allah Teala'nı hürmetle, Müslümanlarını hürmetle, Muhammed Sallallahu ümmetini hürmetle. Kimlerge tutmasqa ruhsat etilesin. Şuşunday avru düzelmey turgan avru bulsa, yaki endi halsizlenip, hali kiri qaytmay turgan ulu derecedagi abilarımız, apalarımız ulu derecege erişken, endi ul selametlene almay turgan, Кеше зәгыйфләнгән, яшьлегенә кире кайта алмый, яки бер ниндидер хронический булган бер авырулы кеше төзәлми торган ул кешеләргә. Шулай ук инде әгәр дә мусафир булса, әгәр дә инде аның бер төрле ниндидер авыру төзәлә торган авыру булса, яки ул хатын-кыз буларак бала имезә, яки шулай ук инде курсаклы хатыннар була икән, аларга балага яки үзләренә сәламәтлегенә куркыныч яны икән, ул вакытта алар монсын калдырып башка бер көнгә бер көн каза кылачаклар.
İnşallah Teala Allah Teala kabul eder. Şulay indi. Нәрсе эшләргә ярый, диңгезгә барасы бар, шушы вакытта. Бу вакытта алма инде син ул путевкаңны. Вот миңа шушы путевка бергән, көчләп бирмәделәр бит. Кемгә көчләп бирәләр путевканы? Диңгезгә барып су коеныр өчен. Вот мин ураза да тутам, диңгезгә кирип суда коенам. Син бер эшне эшлә инде. Алла Тәгаләгә гыйбадәт кыласың икән, син аны уенга санама, уйнап йөрмә. Алла Тәгаләгә син җитди гыйбадәт кылмыйсың икән. Алла Тәгалә Куръанында нәрсә ди? Лаху ва лағбтан. Каш, буш вакытыңны бушка үткәрүдән, буш сүз сөйләүдән, уен көлке, сафсатадан каш ди. Син шунарга барасың. Күзләрегезне, кулакларыгызны, телләрегезне саклагыз, бигрәк тә Рамазанда. Син анда хәзер диңгезгә яки бассейнга барып, башка кешенең харам җирләрен, гаврәтләрен күреп йөргәч, Алла сакласын, бу нәрсә була. Сакланырга без бер ай буенча 29 яки 30 көн билгеләнгән инде ул. Ай буенча ничек тә булса бөтенләй сакланып торырга тырышабыз һәм инде шул вакытта менә путевка алган, башка вакытта ала алмадым. Отпускым шулай туры килде. Соң шамала инде, кардәшем. Алла Тәгалә каршына син килеп басачаксың бит. Шул ук вакытта яумул кыямати фардан атухум ила Аллаһи яумул кыямати фардан ди. Алла Тәгалә каршына айрым, берәм сез басачаксыз ди. Бе Алла Субхана Тәгалә әйтә. Атам да кирәкми, анам да кирәкми, сөйгәнем дә кирәкми, ишем дә кирәкми, дәрәҗәм дә кирәкми, байлыгым да кирәкми, мине генә я Раббым, тамукка кертмә дип ялварып торачаксыз ди. Шуңа күрә Рамазан айында тыелып торырга, Рамазан айында изгелекләр күбрәк эшләргә, Рамазан айында әнә шул кадер кичләрен көтәргә, тәравихларда дәррәү кубып, бергәләшеп, мәчетләрне тутырып, бөтен дөньяга күрсәтеп, эй, дөнья дип. Менә без мөмин мөселманнар бердәм. Без Мухаммад галейхи афдалус салават ва тахият өммәтебез. Без шушлай шатланып, Алла Тәгалә кушкан улы бер гыйбадәтне үтибез дип шатланып, шушлай бер гыйбадәтне үтәргә насыйп әйләсен. Һәр безгә дә җиңеллек бирсен, адаштырмасын, саташтырмасын, бердәмлектән айырмасын. Allah subhanahu wa ta'ala her vakitte yalvarabız. Allah'ım Rabbena atina fid dünya hasenete ve fil ahireti hasenete ve qina azabennar. Allahu ekber.